Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian ka jing sapriang khubor baka jingkam jong sarkar Assam baka shnong mukro kahap opo ka jakaya kaja balatip kum ka block 1 ka dorbar shnong mukro kala sei madan chisundan dikikot kisla bat kimap balayo na ka district council Jowai autonomous district Jowai ni ka Jainti Hills autonomous district council ka bamenta ya kani ka map layo house nam ka khandai spa ripupra ka balapen I baka shnong mukro kahap opo Jainti Hills bat ha block 1 Laong uwahe shnong kamukro uba hamboy di sumer badula pensyairu bayaki klau shnong jo kamukro lakam jubor mentada ka Assam. Ulay thu ba menchwa uput usam jo ka shnong mukro uday na du muta siang kwai bat mentala keni no da ka Assam bala shong shnong daki karbi bat mentala tip no yaka kum ka lawan ka badang hap apo uput usam jo ka shnong mukro. Pai ke ni kot kuwa dayo ina po district council na lupa arsan tadi ubna itu ba teknis pak lu pra kami to kot ko pun sekian ang menta ka chnong yung I wa I hab I chpro ko Meghalaya len ba ka autonomous district council juai the ya kani ko kot na UEP ni len ba ki map wa da purul landi wa gani to ka chnong yung I naman ko kanito ko wa meriang kanito ko wa mentang kanito kathan ko yabi wa ka el kala bang aplut bat gini na kabenta ki Assam labang aplut ka block 1 repeat kan sesit ka kanito ka el kala bang aplut ko hab spot ko block 1 the heavy to wa gini ikot kislag yung I wa ka Assam hi kat ni dapoi ko hadu hini ibenta iwa da kam jubor ka Assam uput yung ka chnong yung I daput hadu hamuta siang kuai kat ni daput bika hiti thau to da chong da ki karbi ko da kut ki to chnong thmai da manchua ya gani surok ko balai cha Assam to ka kut charut andre kat ni de en boyak stop siang tadi te daw wa open share kamat yung pigi press hey bito wa gini gi kot kisla ko wa iyo I da ka district council ko yung I o man ko ka jumpo skiat na mata ka chno wa IDM skiat yang ni ko awa ka Assam na po ko hadu uli po te ya kani ka thau chini woro da klun ai da ka Assam na lor ki pata bat kilan holding yung ginong chno ko chno kro da register hapo ini ke area yang ko chno benta wahini kanito uluti ko lai chasaba kanito rapoi ko halum palang wahini benta tada UEP to hini benta naman ko kalum palang tangwa ka Assam wan kat kani benta da yo ko uchim da yo ko kunik tagrapat yo sarkar wo pun phai yang kini thau kam kani ka map ko ide yo ina po ka district council bago bugi ya kitegi border police post rungkat kitegi nongi da nang mata ka chnong ka thau Kinong ilam shnong ka mukro kilaong balada ka sarkar jila kambuk tempulet mardor ha ka shnong mukro West Jainti Hills district kinong shnong ka mukro da lele kinom sngan bat kin yai ha ka jing shep tiang bat jing sngaus iri ki pulet bat nong tray forest jong ka Assam ki bala dekat jubor ki sangut ki para shnong jong ki kini kinong ilam shnong ki la karpat ya ka sarkar jilla ban shim khia bat ban buk tempulet ha ka shnong mukro bat dawaru ban pin kan ria mardor ya ka forest beat house jong ka Assam ka bala bu bi an da ka Assam ka badan ha kli sanaru mukro namar ka jing don jong ka pin mi bun ki jing kolmar ha ka te ka than wahi shnong lapen kan maru ya ka ju ka jing ja ka bala jau snam arajar lai hak ba ki rio thrang snam jong ka Assam ki lapen yap hadu hendriu ngut ki brio jong ka shnong bat ha kani ka kentiru kom kani ka jingja ka lawan ja biang ha ka shnong mukro da ka badu hadu san ngut ki rang ba jong ka shnong ulakano ba kani ka jingja ka lawan ja biang de na ka da ko jingkhen sting jong sarkar Meghalaya nadu ka ba menchwa hadu ka ba menta da hab ka chnong mukro apo ka West Jainti Hills district but ya ki kot kislale da yo I napo ka Jainti atau Mors district council heavy to waki pata bat ya ka map yung chnong ko yung I nadu kilan holding
ina kaliang kachnong nagrapat juri ke sarkar Meghalaya wa ukun ria no ya gani ka forest bid house yang ka Assam ko heta eklis na ro mukro wa to chemi na gani ka daw wa mi bon ki jinglumar ha gani ka area ko po chnong ka daw na kaliang yung ka mo chnong to gani ki jinkuchia ka jinglu pa de sarkar ule kloy ye ni jingluwa yong to kan betu jingjia haga arbu arteri ubna ke muslim arjar kuar hei bito nak benda kejing bharat yong ki polis paki forest yong ka Assam nak benda ketu jingjia ko ya yong ki samut ki muslim kam ko tipi nak liang ki chnong ko thang wa ki forest yong ka Assam dakem gi ya ki lengut ki nongret na po ko chnong mukro badawangi udikit yoto kubaw yung kita kamarutika haluti de chem daki fresh but daki plito ka Assam tatude bada himju bore ki napo kamarutika badara yaki chadu jrigende hadin wa upai ba da tibu bada yo watau bada cara kini ki lengut kinon chunong yo chunong pro mahin norat tas dang pai ba yalai chadu ini thaw wa pertut lumpalang yo ya kelam wa ki di forest wa ki pulit dong ka Assam bu pelai ya kini ki lengut klem bu jipun menso klem debu ki kendon Henry mana poi hete po man doong yiklan uniu pulit bu forest yong Assam kosar dayu wa de bonu pai ba bada sir patharu chau pai ba klem kejimburom ya ki muslim yo ki bro klem da ele ya ko warning tang chi sinsia bada sir pathar da to chau pai ba wo bun wala bada ya phadu sanmut bada muso armut rungkat wa uwi forest yo ki wa ki da siat ki pendeki te kamu pun kun mau hei bito nak benda kejingjia man la kapor house nan ara jarlei da cha penyap ikhon yang kechnong ha ukuli yong ki butrans nam na Assam womgi utip yu penya tadi te da ko ni kejingjia ha ka di ka thanyo gi da jia go man la kapor tadi kejingjia woro to ni daw wa sarkar Meghalaya ni mano ko sarkar ko khansting nadu manchua adu ko kan wa ijingjia manla kapor I nagaliang kachnong I udawai naga sarkar Meghalaya banau chief minister Muromi wa usniaw bahaw open smart ubu mardor ya ka border police apus hapo ke area yung kachnong mukro lada ka sarkar Meghalaya wampugo yagani ka border police apus hapo kachnong mukro penyu dalele I kajinsu pomyo ika hakate gorukom kepat juri naga sarkar wuchim kiagi kenangwa yusuk ka mester menggowi kinong chuchnong yong kachnong mukro bat naga tu kathan kayongi